بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, aruman ini yari na isab kita niyo magbak syalta hiatud na mo maun palungan singkam sa barang sinabutan sin suara ini. Salam kasila sa namo maun kaniyo makamataod salta gumanap na isab kita niyo sim pangadjian limaway aming pangadjian masikitan niyo habunga pag-iman. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, suhurum taniyo iwan jungjungun taniyo pamahasuci pamahatinggi bang mayan kita niyo makalamud dahing ha mga ipon niya sa rayaw-rayaw rihadun niya labi aula magdapa-dapa iwan tumappa sing karayawan tutungbasan sin Allah ta'ala kanila hahulas sang sa nila dahil di adun niya iagad nila sadya ing kabayaan sin Tuhan nila wala nila na iagad ing kabayaan sin kananapsuhan nila. Mga katautay manguran, pangadjian taniyo imbunga sin pag-iman amuna im mga tao mabaugbog sila hakalima. Inikarwa niya imbunga sin pag-iman amuna im mga tao minig na ring hamangi miyadto na pamalano. Ingan niya yadto amuna im mga manusia usog na ka, babae na ka, piyagtawbatan nila na, in karusa-rusahan nila, asibi ibanda kula, nagmaaroy na sila, pa Allah subhanahu wa ta'ala, yalta, naglain na sila, dahing hamangi, maun pamarayaw, damit kiyan nagpinda na sila, dahing hamarayaw, maun pasarayaw-rayaw. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangadyon taniyo rauman ini ingganap niya. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Palman sin mahasut si mahatinggi tunggalan niyo sadya
tunggala sadya sinatay niyo, tunggalun sadya sinatay niyo, sindila niyo, simpito anggaw tabaran niyo, in pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala, in maksud sinallahu subhanahu wa ta'ala nagpapanjari kato bang tahi pangasubo salta asubuhon taimbaranta hi pangasubo tahakaywanan uno tuod in maksud pagpapanjarihan kato si mahasud si mahatinggi in jawab niya tuan wairun dugay malengkan magtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga tuhaning kabuhitan niyo. Ang panasiunuran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Puasin magtag-ipon na kamupatuhan. Tiunay katan kewajiban kaniyo. Tiunay katan pierdo kaniyo. Waf'alul khaira. Aon palimbang niya. In limbang niya, in tapil niya, sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, waf'alul khaira. Pahibalan niyo, in kabuhi niyo. Amin biutangan sin Allah ta'ala kaniyo hipaghibal. Biya sin sa kaulaw na makina, buhi anim makina sin kabuhi niyo. Hipag-amal, hipagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, waf'alul khaira, hinang kamusin marayaw. Salta mga tuan, piyapatakato si mahasut si mahatinggi. Bang biya din ng kahantang, bang biya din ng panawpamahan, sin maghinang marayaw. Paiman si mahasut si mahatinggi, hakaibanan ayat, pastabikul khairat. Ay kamu magluming-luming, ay kamu magliso-liso, salta ayaw kamu magpahil-pahil. Pastabikul khairat, pag-us-us kamu, paglumba-lumba kamu, pamarayaw amin beta sintuhan kanyo. Amin pag-ubos sin pag-iman, pag-ubos sin panawhid, intapil niya, mubasharatan magtuito, amilus salihat. Pag-anggaw ta inyo, in hipapahinang kanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pastabikul khairat, paglumba-lumba kamu, biyasin paglumba-lumba, sim mga sila, salihin, nakauna rin kanyo, urulan niyo yung paglumba-lumba nila, kal na aundan lerayan nila, kal na aun limpa lerayan nila, ini katu aun pangilahan sin lerayan nila. Amo yadto mga tuan, bang mo'y pangasubuhin da siyo yadto, alamat sim mga tao, yaon kanila yung bunga sim pag-iman. Hala ilaha illallah. Intaw na mamaugbog hala ilaha illallah, diyadiyagahan nila, uno yung kakuyakan sim Tuhan. Hapangatod nila, hapang dungog nila, hakatan kahalan sing kabuhi nila, piyapandang nila, ing kabayaan, ing kakuyakan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala nila na piandang, wala nila minasan iyatun, in ginhawawaran nila, sumakawa, in piandang nila, ginhawawaran nila, uno ing kakuyakan,
sin maha suci maha tinggi doon hakignot kuhiwal hiyanog hara kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbakum waf'alul khairah. Kewajiban kita ni magtagipon pa Tuhan. Demikian kewajiban da isab kita niyo mag-ammal. Ammalan sin atay. Ammalan sin kabtangan. Ammalan sin pito ang gauta baran. Intuyad tu mga tuan magaran. Ngayon sin tuyad tu pagtagipon pa Tuhan. Pagtaat pa Allah Ta'ala, pagibadat pa Allah Ta'ala, iwan impuunan niya panauhid pamahasuti mahatinggi. Na, unang garantisin Tuhan kato, apabila taniyo na hinang, in pagtagipon tunggal, in pag-amal tunggal, uno baha, bangi pangasubo, in hirhil kato, uno bahain tutungbasan, si mahasut si mahatinggi, dahil diha dunya, sambil na sadya, mangarap, pahadarat si mahasut si mahatinggi. Uno bahayan, wa'budu rabbakum, waf'alul khaira, la'allakum tuplihun. Pagtagipon sadya kamu tunggal patuhan niyo, iwan, paglumba-lumba sadya kamu painang marayaw, ayaw sadya kamu maglumba-lumba painang mangi, na bangyad to na hinang indoyad to. Kugdaning pagtagipon pa Allah Ta'ala, kugdaning pag-amal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji sin Tuhan, la'allakum tuplihun, supaya kamu magparuntungan, supaya kamu nagparuntungan, intaw nagparuntungan, amunin taw masanyang day di adunya, sambil padaw akhirat. Imma kaino-ino, intaw mataw duntong hamasana to ini, amunin halong kasusahan. Imma taw dijiki hamasana to ini, biadagbus, ingka matawran, amunin mataw din kasusahan. Sin petawd na kaniya sin Allah Ta'ala. Na, dahil nga sa mabiyad to mga tuhan, nangandul in mga tao yan. Hasabab sin pamagbog nila hakalima. Inikarwa hasabab sin pagtawbat nila. Simanggop na sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna-muna inatay nila, inakal nila, in suara nila, in pito ang gautabaran nila, ampa sila namu, wakapa billahi hasiba. Wakapa billahi wakila, tuput na sadya in pangandulan namu. Tuput na sadya in bubugsuan namu. Singkaruhi iwan kamatay na mo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di na mo hibugso, paingat na mo. Di na mo hibugso, paununo pakaradyaan na mo. Wakapa billahi hasiba. Tunggal na sadya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakapa billahi wakila. Hibugso na mo na sadya. Ingkatan pakaradyaan namu manahuti ban maaslag pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kami mangandul pahisiu-siu manusia. Maita di kapangandulan ni manusia. Iban wala day sab kita naraat mangandul ang manusia. Wala damisan kita naraat papagtawakkalun pa manusia. Sumara wa tawakkalu ala Allah in kuntum mu'minin. Bugsuan niyo yung kabuhin niyo, ibansing kamatay niyo. Panagpapanjarikan niyo. Bang matan-mataning kamu yan. Nanununggali. Inatay. Timataallo kinatay.
pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw niyo bugsuan, ay niyo pangandulan, pahisiw-siw piya panjari, malaingkan harap panagpapanjari. Dahil nga sa mabiyad to mga tuhan, aun di hirihil kato sintuhan tu para kala. Apabila mabihad tinhantang, sinta una maugbuga kalima, iban matan nagtawbat na pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kafa bi rabbika wakila, tiyanto nila, wayroon makatabang, tiyanto nila, nasiran laka. Intu matabang, iban janji niya manabang siya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay kita ni bang banjanji magtabang, kita unya na, bang siya matabang daysa. Bang apangita niya, pamistahan niya, rida makatabang ka niya, di niya nahilao simpanabang niya. Ampay na maugbuga kalima, iwan pagtawbatan niya na yung kamalian niya, tiyanto niya imananabang Allah subhanahu wa ta'ala. Hapal man si mahasub si mahatinggi, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bang sadya tiarang niyo intuhan niyo naun impangasugo magkakunanin to ang tatapag bukon bang sadya gawgot kamu na maugbog yamalan niyo pagtagipon sa bunan, yamalan niyo indakan sinallahu subhanahu wa ta'ala tuan hisim mananabang Allah subhanahu wa ta'ala. Imasa na ito ini hiulat-hulat na pimpagtabang tao pa tao. Kaya sa wagyan, naaw ng pagambulda, naaw ng pagiging, naaw ng pagjanki, naaw ng pagbulak. Sabab, wala naroon ng pagtabang. Inggimanti magbayad. Dagangan na katan hibal. Sabab ti ay Quran. In pamawgbuga la ilaha illallah. Kaya tayo Quran. In pagtawat sa bunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Najanji si mahasuk si mahatinggi. Apabila yayaran sintao. In papaayaran sintuhan doon kaniya. Tabangun siya sinallahu ta'ala. In tansurullah yansurkum. Bang niubiyaw bukan matan. Inda akan kaniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hakahayang iwan na kasigpitan. Wayroon da makapahayang. Malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niubiyaw bukanin niyan. Harwa kahalan, hakakuyangan, iwan, hakasusahan. Wala ka mo nagkarukaan. Sa wagyan tiyan niyo sing kasabar. Jandi si mahasut si mahatinggi, yan surukon. Tabangun kita ni. Kamasa na ito ini, sambil mas, di na tumabang anak. Sambil anak, di na tumabang amas. Sa mapapangita ni mas, di na makatabang kaniya. Hapangita si mas, sinanak na di na makatabang kaniya. Ayaw na tubugto ng pagulat-ulat. Banga pangatod na to. Antara sing kita niyo. Di na makapagtabang.
nananawag-tawag, nananaabit mahatut si mahatinggi. Yung panaabit niya kato, paglasa sadya kamo. Pagbutok sadya kamo pangatayan, ako yung Tuhan niyo. Ilahukum ilahun wahid. In Tuhan niyo tunggal. Nagpapanjari singkatan, piapanjaring. Ingkatan kagugunahan taniyo. Pagdunya taniyo, iba pag-akhirat taniyo. Kataan sing kagugunahan taniyo, kakaya-kayaan di hababaw singgumi. Ubus na niyo kilkato taniyo sintuhan. Magkita na kumaan kita niyo, biya din yung pag-usal na to sintuwig. Tuwig mapaso, tuwig mahagpay. Itaw na to na kumaan niyo, biya din. Na mga tuwan, janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang na to perayaw. Inda akan niya. Bang na to perayaw. Tiang kisan na to iliangan niya. Yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siya yung mananabang. Iwan, pakakkalun niya, pahukutun niya, yung panindugtan. Di kita niyo maabi-abi si mga ngabi-ngabi riya dunya. Di da isab kita niyo mataabit si mananaabit riya dunya. Sa rawa, inyo hulat-hulat na to tataabitan tunggal da. Sabab de siya rin mapatut manaabit. Tiabit kita niyo riya dunya, amurad tingkad doon. Tiabit kita niyo riya dunya, sambil paadlaw akhirat, amuray sabyab tuin. Tayo Turen, tuan. Dahil nga sabihan, amuyad timpangandul nila. Ini karwa. Muayyidan laka. Tiyanto nila. Hangkan di sila mangandul, hay siyo-siyo manusia. Hay siyo-siyo pagkahinila. Impiangandulan nila hiulat-ulat nila Allah subhanahu wa ta'ala. Muayyidan laka. Gapi mo. Bangkaw si Manyang, aun tao gimapi kay mo. Ini yan, aun sadya waktu. Diyaman sadya, minitan sadya, yung kay Banam. Iadlawan sadya. Bang nakahaba-haba tiyahunan. Bang mayroon na mahasil niya rin kay mga pagtabang niya, istapun na. Allah subhanahu wa ta'ala bukun bihaddo. Sa kawatuan, masira. Tabangun da sin Allah subhanahu wa ta'ala sa gapi niya. Gapian siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imma sana to ini. Magkagunahan kita ni gapian sin Allah ta'ala. Ang panggapi sin pagkahitan niyo. Bangway makaan niya, mahasil niya karayawan. Gapian kau pila tahun. Pagbihaon, way na. Di na lang na ikapaglagi. Way na mahasil tanong kanya karayawan. Allah subhanahu wa ta'ala. Kauhaan tagupat ka dyan. Yan dunhaan, biyawaitaan ko. Hakutika kauri gumua. Dahil nga kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'afika. Maapun dia kau. Paluhayun ni maluhay. Sebab janji niya kato. Biita niya kato. Ing kabayaan niya tungod kato. Pahinang. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul us. Natihanto nila. Inggapi nila Tuhan. Dahil sa sebab yan, tutianto nila maninggapi nila tunggal Allah subhanahu wa ta'ala.
pialuhay sintuhan ng maluhay. Pialuhay sinallahu ta'ala in asal maluhay na. In tao bang nagpaluhay sin maluhay kahunitan na. Nagpahunit siya sin maluhay na mikyan kahunitan na. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Magbaya-baya siya sin kabayaan niya. Apa yung kita limited. Ang kay banan hangdo pa rin kapagbayaan niya. Ang kay banan way tuod. Dahil nga sa mabiyad to, tiyanto si mga sila na magbug la ilaha illallah. Muayyidan lang. Inggapi niya Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya makawa-kawa. Gapian sin tao. Pagkaubusan karayawan ng tao. Ampin Allah ta'ala. Di magkagunahan karayawan na tao. Tao. Ipon niya, kita niyo, magkagunahan karayawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto mga anak apo Adam. Ini kato, tiyanto si mga sila namaw, bugala ilaha illallah. Iwan tiyanto si mga sila, nagtatawbat sa bunaan, hafizan lang. Mananabang Tuhan, manggagapi Tuhan, mamalilihala. Tiyanto nila, way makapalihala kanila dunya imanadlaw akhirat, tunggal na imahasot sibahat. Yan Tuhan impamaubuga kalima. Yan Tuhan inalamat si mga tao, nagtawbat. Pa Allah subhanahu. Nah, dahil nga sa bagad to, pangasubo na to, maita siya tiyabang. Maita siya kiapian. Maita siya pialihala. Habaita si mga sila. Nakahati ka den kato, si pag-aram na. Amin wala inibog sindun niya. Sa ingkay bukan nila, mimbeta sintuhan kanila malingkat. Upat para kala. Hangkan sila tiabang sintuhan. Hangkan sila riapian sintuhan. Iwan hangkan sabab. Pialihala sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hika isa. Yaon doon kanila upat para kala. Inhambuuk. Panagnaan. Al-qalbu tahir. Sutsi injantong nila. Sawa sa injantong nila mangarap Allah subhanahu wa ta'ala. Way lummi-lummi. Tuhan, hikasipog sintao mag-alupiwan sintao mangiimpakayan niya. Manglagbadyo takatatak. Naimbadyo papularin tatak biyaon, bantugin tatak biyaon, tatak buaya. Nagsisingkian na, bang tatak buaya yung badyo. Tatak buaya yung sarok. Tatak buaya yung samin. Tatak buaya yung taungka. Nabang bihad tutuan, pangasubuhan ni natay mo. Yung mga subo ikaw, yung magjawab ikaw. Yung pangasubo, uno na ba, inti atak ko hatay ko. Iwan uno ba, initatak sintuhan hatay ko. Ini kato, uno ba, initatak sin syaitan hatay ko. Ay mo nang patawratu sadya. Uno initatak ko, uno initatak sin Tuhan, uno initatak sin syaitan. Pagka malaya kau simbadyo tagatatak.
hialop mo papagkahimo. Na inipangalop mo patuhan mo na. Tuhan, intatak niya, al-qalbu tahir. Atay sawasa, atay malano. Abi asin tubig ini. Dahil nga buwa, dahil nga kid, dahil nga taas kakitaan mo sa wasak. Sa inyo ang kalumyanda. Inatay sutsing. Di kalumyan. Dahil nga sa babyan. Amo yan yung koneksyon. Amo yan yung parsugpatan. Amo yan yung signal. Amo yan yung tatak. Antara sinipon ibang tagipon. Tungayan tuan. Magkagunahan kita niya. Dahil nga sa babyan, tiyan kisan sinbar iman. Ingkatan hikalummi sinatay. Labi awlat tiyan kisan sinbar iman. Mufsidatil qalb. Tiyan kisan sinbar iman, imma kapasaw atay. In makabatal sinatay. Pasaw ni natay niya tujuh patuhan. Batal ni natay niya tujuh patuhan. Yahalian niya to. Sim mga sila na mamaugbog sin la ilaha illallah. Yahalian niya to sim mga sila. Nagtatawad. Bang nila hiyalian. Mufsidatil wudu. Mubtilatil wudu. Hiyalian nila makawata na pagain. Labi ang paghali nila sim makawatal hapangatayan. Jawab, apabila batal, way na pangsyon sinatay niya tujuh patuhan. Pagtago ni natay sintaw yan. Imma adakala inatay niya yan. Qalbul mayt. Adakala atay patay. Buhiin tao sa patay natay niya. May tayo tubiyado. Sababin atay patay ang tao way na koneksyon niya patuhan niya. Naharap na pakain. Koneksyon na panapso niya. Turayan tuhan. Intuhan niya napso niya na. Impyagtaatan niya napso niya na. Impyagibadatan niya na napso niya na. Lam ya'bud Allah. Way na nagtag-ipon marayaw. Pa-Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta. Mudillatil hawa. Ta'atul hawa. Nagtaat na siya hawa napso niya. Leong na siya sin napso niya. Aturayan tayo mga na Rasul sallallahu alaihi wasallam biaitaan kita ni di dumayang katan hiwal sing kabuhitan niyo apabila ri dumayaw inatay dahil nga sa mabiyad to pahamuntan niyo bangin atay marayaw tujuh patuhan in hiwal sing kabuhi niya sambil mangarap siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarayaw-ayaw mga na. Mga tud kita yung sinhibal na tuha masa na tuwin. Bangin hibal sintawin piyagtuhanan niya napso niya. Yan narunhan in kalingugan. Yan narunhan in pagambulda. Yan narunhan in pagtuhuma. Yan narunhan nalawa na yung pagpangandul pakaniya. Sabab aun nakawayaan niya. Paran niya. Sulang napakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aturayan tuan tayo mangudlam. Nah. Hangkan siya rihilan sin Allah ta'ala sin mga ririhilan na sabuted doon. Sabab yaon kaniya
Halaun sing jantung niya. Al-qalbu tahir. Pangatayan suci. Di tumay maigil. Di tumay majangki. Di tumay masingkatan mangi. Intay maunya sadya. Palsug patansin ipon patagipon. Amo na yung kaunahan na to tay manguna ka Islam. Hamasan na to ito. Wala lang nilingog imano siya. Biyak silingog hamasan na to ito. Nalingog din sin umat na kauna. Sa way sing kalingugan, way sing kasusahan hamasan na to ito. Maglanggong. Magtiyaon. Hangkalombay. Nag-ambuda. Ang pendakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatan lil alamin. Papagulungun, papagkasingun. Impuntukan niya manusia ibang manusia. Apabila wala doon, inatay malano, nagkasibihaon, naglasarumini, pagkonsumay naat, magbinasa, magbulak. Yan ito mga tuwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiyantang niya kato tanim mga tao, amun yaon kanila inatay sudsi. Tiwila niya kato tanim, ng mga tao yadto. Dahil nga mga hamuk gulalan kanila tao sulwak. Nabang biyad to. At kabilay na tayo sintaw malumi, tao no yan. Istapanain to. Amin tao mag-upis. Nag-upis siya, malumi siya, sumud pa lang sinupis niya. Kumpas mo. Pasuron siya. Adlaw ismin. Sabto kita konsum, ahad, pag-ismin. Mato siya pa upis. Nang lumi-lumian siya. Nagsisinilas siya. Nagpadadama siya madto. Nagtutukong-tukong siya madto. Pasuron siya. Mastal. Pasuron siya. Turayan to. Na Allah subhanahu wa ta'ala biyay takatutan kad aflaha man zakkaha. Wakad khaba man dassaha. Timapasing karayawan dunya iwan adlaw akhirat. Hinda siyo yan, in nagdapa-dapa, in timapasing karayawan. Amin naglano. Uning paglano nila. Diya aksira sintuhan naglano. Uno salon nila ipaglano. Dahil nga Tuhan, bukong dahil nga pikilan nila, bukong dahil nga piyangadji nila, sa dahil nga biyayta kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan tayo mangudnam. May tayo tubihat tingkagan nila maglano. Sabab tiyanto nila, di kalanuanin dunya wang pikilan da sintaw. Di kalanuanin atay wang pikilan da sintaw. Dahil nga sabi ni paglano doa na Tuhan. La ilaha illallah iwan at taubatus sadiqah. Qalbut tahir. Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Uthman, iwan ya Ali. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون tulad niyo at tayo mga amat timbeta sinallahu ta'ala lilay kato tanyo sindundungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam papasinguran alaikum bisunnatin wa sunnati khulafa'ir rasidin. Nang kita ngisyon yung singuran na to. Patatuan yung singuran na to.
Uno-uno na kita tanwa TV na to, hasilpon na to. Uno-uno na kita tanyo, satellite halangit. Sa innakaw na rin hakatantan na to. Di na to na pagsabuton, pagsibahaton. Gulalanda kumanin siya butan nyo sa inaktual hinang wala na rin kato tanyo. Nauni ni karwa. Hangkan sila rihilan sinallahu ta'ala sinto parakala. Tiyawang sila, giapian sila, iwan, iyayaran sila. Al-lisanu sadiq. Di maghimumungan puting. Inilabtik sindila nila, pahala. Doon iwan adlaw, sa mabaong pamugbugan nila. Bang sila mamong pawaran nila, iwan magkabtang papagkahin nila, bukon tali-taliun nila. Aon pamugbog nila. Paman sinallahu ta'ala, wa qulu linnasi husna. Amad tutuanin pamugbog nila. Dahil nga sa mabyan, indila nila, di magpuputing. Mga tuan, ilingog malagwa dunya ini. Hamuk din ang mga sabab, singpeg lingog, pasalan sin pagputing. Maita, namuting na yung usog ang babae. Mamuting na yung babae na usog. Mamuting na yung bata-bata taong maas. Mamuting na yung taong maas sa bata-bata. Ang pabeta sinjunjungan, alayhi salatu wassalam, yung bata-bata di magpamuting. Na maita na namuting ang masa na tuwin. Dia aksim maas. Dia aksim malaas. Hinuan si malaas din kanila. Aturayan tuan. Na, impamaugbog nila ang baita sinallahu ta'ala kanila. Wa qulu linnasi husna. Ini pamung niyo sadya, ini baita niyo sadya, amo sadya marayaw. Dahil nga sabab yan, yan dunhan ang kakuyangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabda sinjunjungan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir hisiusim mattan yung pamarat saya niya patuan niya. Iman mattan yung pamarat saya niya sinaun adlaw akhirat. Aun kubul. Kadtoy ko ning paso biyaw na kubul. Way pakayo. Amin kita nagato da kubul. Yaon kita babaw. Impaso. Nabiya din na neto halawom. Paso ganapan paso. Pasando nga kuno tuan. Sa mga tao tiyabang sintuhan. Bukong biyasin para sa handiha dunya. Bukon. Na, ringa sa gadto mga tuan. Umimbeta sin nabi. Kato, ang panato makawa pamintangan. Imbeta sin Allah ta'ala iwan sin junjungan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khaira. Ayaw siya tuod magkabtangan mangi. Ayaw siya tuod magkabtangan sing kaputing. Maita, magpakaadikin puting. Nabang kau na adik sing puting tatak. Tatakan sinallahu ta'ala putingan. Dahil nga karuhi sambil pakamatay. Nahunubhain tatak. Maglagaw nubhain. Tatak na saan? Taikod mo tatak da. Ayat tulong namin nagtataykod yun putingan siya ulong. Waliyahudillah. Amin nagkikidya ulong na putingan. Amin maharap marikato yung putingan. In nagpapanaw yung putingan siya ulong. Tatak. Nakuno yung tatak yan. Dahil di sa gadon niya, sambil pa adlaw akhirat. Hatta yuktaba indallahi kadzaba. Na yan tinikarwa mga tuan. Ini katong al-aqlus salim. Hangkan sila tiyabang sintuhan.
Hangkan sila riyapian sinallahu ta'ala. Hangkan pialihala sila. Yayaran sila sinallahu ta'ala. Sabab yun kanila yung kakuwan sin Tuhan. Al-aqlus salim. Pikilan malano. Pikilan maray. Nimat sa lagu-lagu. Anak apo. Mga anak apo, nikmat sa lagu-lagu, indihil ka to sintuhan akal, wala dihilanin hayop. Sa iyanog hara sintuhan, pamano siya. Hasabab sinakal. Magtagipon siya pa Allah Ta'ala. Maraya. Nayad to mga tuwan. Al-aqlus salim. Akal marayaw. Papaayaran ka to taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga nasabutad do. Ini kaupan wal jawar al-mustaqim. Ang gauta baran matulin. Kimugdan hakabayaan sin Allah ta'ala hinang niya. Hinang simpito ang gauta baran niya, bukon wingko, bukon karig, bukon jigulo pamakon lima sa matulin. Matulin dahil liadong niya, sambil manulin tulin padlaw akhirat. Unin hati niya yan, adin. Unin hati niya yan, miyakada ka sa bunalan, iba nakahatulan. Impito ang gauta baran niya, wala siya nangibog. Impito ang gauta baran niya, hakita niya tao sa gawain kaibukan niya, unin beta kaniya si mahatut si mahatinggi. Yan mga tuwan. Nah, dahil nga sabab dito, in Rasul sallallahu alaihi wasallam baitaan kita niyo, paanibon kita niyo rin hatu parakala makasipu, makahina. Siya na yung mano siya masana tuwing, di may nga si makasipu. Mga tuwan, imaraya usog, kaya rapatan na. Imaingat, kaya rapatan da. Ingkatan, beta si mano siya, piyag malaki niya, kaya rapatan na siya. Na, ang pakita niyo rin karapatan. Ang pakita niyo rin kumangi. Di kumangi yung pikilan na to. Di kumangi yung atay na to. Di kumangi yung suara na to. Di kumangi yung pito ang gautabaran na to. Halian na to into para kalay. Uno yan to, man. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasu muhlikat. Tu makabinsa na. Apabila ito ini amalan sin tao, siya na yung tawin siya na diya dunya. Lawi au lawin siya na hadlaw ka na sa babuhay na tumabang ka niya. Hindi hadunya tabangunin tao mangi, tabangun din tao marayaw. Nadlaw susungon. Di na tumabang, way na tumabang at tao mangi, intabangun da kuman tao marayaw. Sarang yatin tabangun namin niya to kasigpitan. Di na siya kagunahan tabangun. Siya yung kagunahan tabangun. Amin tao marayaw. Malayin kan marayaw pa siya. Sa siya tabangun. Naulo yan mga tuwan. In makabinsa na yan, makasipog ka niya yan. Hawan muttaba. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intu makabinsa na kaniya, makasipog kaniya. Hadarat sin Tuhan, saran na inataw, di na maingat tao sin kasipuan, di na maingat sambil masipog. Hawan muttaba. Amuin iagad ng katan, kanapsuhan niya. Way pagpinda kaniya. Ang pinahanga na to ang pagpinda. Sa insyari, hawan muttaba. Iniagad niya, hawan napso niya.
Tulayan tuan. Na intaw niya kadhanap suniya, kimangida. Hipiraw, yakad nin pikilan niya, yakad nin napso niya, natuang ka lang. Pagtali ninyo un biyayin, kaya patanda siya pikilan niya. Sipog siya hadarat sin Tuhan, iwan hadarat si manusia. Sing kawasan niya, sin alta niya, singkatan pakaragyaan niya. May tayad do. Ya Tuhan niya illa ilaha illallah. Ingkatan umat to iwan sumulang ala ilaha illallah. Aturan yung mga Tuhan, bangunin di bato. Inumat na kaunay Piraun. Liumus. Ama sa Piraun ni Karun, tiyon sin lupa. Sambil pamasana to ini. Aturayan tayo mga sipog siya siningat niya, sipog siya sing kawasan niya. Kataan niya un kaniya, munin si nanipog kaniya, mayta, hawan muttaba. Iagad niya yung kabayaan niya. Wala niya iagad yung kabayaan sinallahu ta'ala. Amin nagpapandari kaniya. Ini karwa. Suhun muta'. Allah subhanahu wa ta'ala niat kita niyo, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Pagtaat kamu patuhan niyo, pagtaatin nabi niyo, amindi at mong kaniyo, iwan, agaran niyo, nagnanakura kaniyo, nag-aamulahi kaniyo, apabilain sila yan, nagtataat patuhan, iwan parasul niya. Na yung sila mo kung namin yaddo. Yung pagtaatan nila, kaikod, kakuripot, nagtaat kakuripot. Wala pagtaatan ng Tuhan niya, iwan sin nabi niya, iwan sin mga tao, nag-aamulahi, sin pakaradyaan nila. Intaw bayad to mga Tuhan, halawang kasipuan. Ini katu. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'jabul mar' binafsi. Amin tao maajaib, hangin hawabaran niya, siningat niya, sindayaw niya, sinhansam niya, bang siya hansam. Amin mga yaulong niya, padsik ikusaw. May nga takulong na rin kanila. Karagan ko sa ulong niya. Amin pikilan niya ulong na biyang kaya tatakbawan ko nasan. Yung bariman mo kung biyado, yasuddo ba'duhum ba'da. Magtawang tiyarani. In lansang dakula, mang lansang dakula sa jawi, lansang sibi-sibi, di jumatun ba eh. Mang siput dakula sa jawi, di jumatu. Yan tang sinjunjungan tan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalbun yan, biya singgibayan. Yasuddu ba'duhu ba'da. Naghugot-huguti pakaniya. Sa kalimya kau katu, naglarak-liaraki pakaniya. Nah, isiyo-siyo, yung manusia, na-ajaib siya, na-highland siya, siningat niya, piagbantog niya, ningat niya, nakalabis siya ng kaiwanan. Intaw yan nagsipu, intaw yan mahina, intaw yan di makabak karayawan. Nah, mga tuan, murah-murahan, magmalila kita niyo patuhan. Baugbukan tanyo in la ilaha illallah, pamaugbog sin sila na kauna. Limano, ingkatan malumi. Siman yang ingkatan halong kasusahan. Hasabab sin pamaugbog nila, hala ilaha illallah. Damik yan ini karwa. Piyagtawatan nila na. Nagmalila na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari na sila,
piyagsusunan nila na ingkatan kakahinang nila pamangi piyagsusunan nila na dahil di dunya ampa nila ialo ing kabayaan sin Allah Ta'ala dito na sadya mga anak kapo sa barang sinakarungog bang mayaning kita niyo katantan anog haraan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karayawan pamaugbog sa rayaw-rayaw ampa nato maluto dahil hakabuhi taniyo sambil dumatong injanji antara singkitan niyo iban si mahatut si mahatinggi juko in piakawa niya kato taniyo makawa taniyo dahil di dunya in piakawa kato taniyo nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawfiqa was sadad wa an yaj'alana jami'an min al-faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.